Mo kwaba eba attention TV so na ene emosomfo akwiantwa na mgina me na so kutu ede nsem ede bro na ene ye kọ eye East Legon ye ra East Legon se hodi adefo ne skafo ba na chese agi ho nyina aboso ye nua ba bi kra friend Tracy bo chese ye friend landlady eye East Legon landlady e wo sa ho no di sa ebia ho ne de na chese wo de tutun kra bro no ha bia emu ni eyi hwehwe bia na ye kọ eye East Legon a oskani ana brantie kama oye abesiriwa ono onye abranto no so onye penny musa eyi ura East Legon na kasa o hwe popular ba agidin pa jese mrantie ni mabai ewo so omo hoji omo ani wo ho ani je koso pa dia East Legon ba ye friend no Kikibees na CEO da ba ya no ebo East Legon no ayrawo sam ne se otu kwan ko amono ne kakra so businessman ti ohwe ha ne amono no nyina na nanse ya no bedu Ghana obedu Ghana no nipa bonefo bi akoshutu anase akoje enua be me ekra efini nsem a ayrawo se papa na ye kun ni we na nadamfo bi commenter ode ba ne se o sure pass CEO of Kikibees nipa okunu no ebeye bi a business bi one nkrofo ye antiase bi ambem ti wo ni de ni business partner na sebre na afi atiasefo ho a onka atiasefo ho bio na meka o se dwumaku aso ma sen dem de dwumadi ebroye obatampa travel and tour express consultancy for na aso ma sen amede se dwumadi ebro mesro na ofi amono ne ba ni videos ni last video a oye kra ba fo no Kikibees ba fo na ase wo ton kra no ene je kakra ogien so ye ntwa ho enhwe emra sesia Yeah, it is the best Disneyland ever. It's the best Meda asese oje bre etwen mosomfo etwen twa na mede ensembedu makra